Dobar dan, ja sam se već predstavila, dolazim iz Centra za promociju zdravlja, Instituta Batut. Mi kroz našu mrežu instituta i Zavoda za javno zdravlje na okružnom nivou i kroz saradnju sa ostalim zdravstvenim ustanovama zdravlja, zatim kroz saradnju sa Ministarstvom zdravlja, Ministarstvom prosvete, Ministarstvom omladine i sporta, kroz saradnju sa sportskim organizacijama, mas medijima, razvijamo i, da kažem, sprovodimo sistem znanja, veština i aktivnosti usmerenih na očuvanje i unapređenje zdravlja svih građana Republike Srbije. Fizička aktivnost je svako kretanje tela pomoću snage i mišića koje dovodi do potrošnje energije, odnosno sagorevanja kalorija. I kako se može bude primjeri fizičke aktivnosti u cilju prevencije, u cilju dijagnostike i u cilju terapije. Može da se sprovodi u toku rada, u toku svakodnevnog kretanja i u kući. U toku rada sprovodi se u radno vreme. To su svi oni poslovi koji zahtevaju nošenje, pakovanje, penjanje u stepenice, kopanje. Zatim u toku svakodnevnog kretanja, sada se sve više radi na tome da se, to je kretanje, tu se misli na kretanje do posla i nazad, do škole i nazad i to se sada sve više radi na tome da se smanji vožnja kolima, da ljudi odlaze biciklom, rolerima, trotinetima na posao i u kući. To su sve one aktivnosti koje su vezane za održavanje životnog prostora, kao što su sisavanje, pranje prozora, rad, bašti, košenje trave. Sportska rekreacija, to je fizička aktivnost koja se odvija radi očuvanja i unapređenja zdravlja u slobodno vreme, po slobodnom izboru, uz dobrovoljno učešće sa svrhom osveženja, odmora, zabave, obnavljanja snage i zadovoljenja potreba za kretanje, igrom i druženjem. Ja sam malo brže prošla kroz ove slajdove, ja pretpostavljam da vi to sve bolje znate. Sad, slobodno vreme. To je ono vreme koje nam preostane nakon što ispunimo sve radne, školske i druge svakodnevne obaveze. Svaki pojedinac sam odlučuje kako će to vreme da provede. Da li će ga provesti u odmoru, da li će se družiti sa prijateljima, ići u pozorište, bioskop, da li će se usavršavati, učiti engleski, čitati knjigu ili će da se bavi rekreacijom. Ovo je pojam sedentaran način života ili prototip nekom savremenom načinu života, sve češće se koristi i to su one osobe koje su neaktivne, koje manje od 10% dnevnog utroška energije troše na fizičke aktivnosti. Mnogi ljudi veruju da se dovoljno kreću. Istraživanje zdravlja stanovništva Republike Srbije sprovedeno je 2000, 2006, 2013. godine i te podatke imamo. Istraživanje je sprovedeno i 2019. godine, međutim, mi nažalost još uvek nemamo te podatke. Ja se nadam da ćemo do nekih narednih sportskih druženja imati i te najnovije podatke, očekujemo ih da će biti do nove godine objavljeni. Ali ono što možemo da uporedimo i da vidimo jeste da u 2000. godini, kada je u pitanju odraslo stanovništvo, fizički aktivno više od 3 puta nedeljno bilo je u 2000. godini 13,7% stanovništva, u 2006. 25,5% stanovništva, međutim u 2013. godini imamo pad. Znači, fitnessnom sportu ili rekreaciju najmanje 3 puta nedeljno bavilo se svega 8,8% stanovništva. U 2006. godini slobodno vreme na sedentarni način provodilo je 67,7% stanovništva. I sad ovaj poslednji deo, u 2000. godini, to je sad jako bitno, oni koji su bavili sedentarnim tipom posla, u 2000. godini to je bilo 25,2%, u 2006. skoro trećina stanovništva, dok je u 2013. taj broj iznosio 43,6%. I šta možemo da vidimo? Imamo u prvom redu smanjen broj fizički aktivnog stanovništva, ali zato se drastično povećava broj stanovništva koji su se bavili sedentarnim tipom posla. Ovo jako zabrinjava, naročito sada očekujemo podatke iz 2019. godine, ja očekujem da će ovaj procenat biti još veći, naročito sada zabrinjava i ova pandemija COVID-19, koja nas je sve nekako oterala da sedimo u kućama, da radimo od kuće, deca slušaju online nastavu, studenti prate online nastavu i ja se bojim da ćemo posledice COVID-19
znači sad će biti ovo rezultati istraženja iz 2019. ali ove posljedice iz 2012. i COVID, to ćemo tek za par godina vidjeti rezultate. Stanovnici Srbije u proseku sede 5 sati dnevno, i to najviše stanovnici Beograda, stanovnici koji žive u gradovima. Ovo što zabrinjava su osobe uzrasta od 15 do 24 godine, to su osobe koje bi u principu trebalo da budu najviše aktivne i više sede oni sa visokim i višim obrazovanjem. Takođe, ono što je značajno jeste da mnogo više grupnim aktivnostima i sportovima koje se, da tako kažem, plaćaju, se bavio bogatiji svet. Ali su oni, s druge strane, su se više bavili sedentarnim tipom posla. Moram da kažem da su se sportom, odnosno fizičkom aktivnošću, više bavili muškarci nego žene. Žene su, sa druge strane, više bavili sedentarnim tipom posla. Ovo je presek kada su u pitanju slobodno vreme i fizička aktivnost kod dece i omladine. Interesantno je, ovo jesu malo stariji podaci, ali da se uporedi koliko je bio porast broja dece iz 2000 na 2006. godinu koja često provodi vreme pred kompjuterom. Znači, utrostručio se broj dece i deca koja često gledaju televiziju. Zašto su, ovo je isto tabela iz tog istraživanja, samo su sad, znači, ovde takve uporedo i oni koji su se bavili čitanjem, znači nekim usavršavanjem, bilo da je to, znači, često radili nekom muzičkom instrumentu. Imamo porast broja dece koja često provodi vreme pred kompjuterom, pred televizijom i manje njih ima kućnog ljubimca, što je opet to ko ima kućnog ljubimca, oni idu u šetnju, pa ga prošta, pa i to fizičke aktivnosti. S druge strane, znači pad, znači dece koje su se bavila tim usavršavanjem, ovo fizičko vaspitanje, to se odnosi na redovno bavljanje fizičkom aktivnošću u školama. Zašto su nam deca važna? Zato što deca i adolescenti, zato što se radne navike stiču u tom uzrastu, oni bi trebali da se bave kolektivnim sportovima radi socijalizacije, kod njih mogu da nastanu deformiteti i smanjuje se mogućnost nastanka kasnije u životnom dobu i gojaznosti i postojića nastanka u kasnije životu hroničnih nezaraznih bolesti, zato što 40% gojazne dece u tom uzrastu, znači imaju šansu da deca koja su gojazne u tom uzrastu imaju 40% njih će biti gojazna i u starijem životnom dobu, a to sve vodi u hronične nezarazne bolesti. Sad, mi smo radili istraživanje ponašanja u vezi sa zdravljem dece školskog uzrasta u Republici Srbiji 2018. godine, kada su se ispitivala deca 5. i 7. razreda osnovne škole i 1. razreda srednje škole. I tada smo videli iz tog istraživanja da 57,8% dece provodi 2 i više sati dnevno tokom radnog dana u gledanju televizije. A čak trećina njih igre igrice na elektronskim uređajima više od 2 sata dnevno. Zašto je to bitno? Zato što Svetska zdravstvena organizacija preporučuje da mala deca do 2 godine ne bi uopšte trebalo da provode vreme pred ekranima, bilo da je to ekran televizora, kompjutera, mobilnih telefona. Deca uzrasta od 2 do 5 godina, taj vremenski period treba ograničiti na sat vremena, a deca preko 5 godina i adolescenti ne bi trebali više od 2 sata da provode pred ekranima. Mi ovdje imamo da više od 2 sata provode skoro 60% dece školskog uzrasta. 1/3 anketirane dece bile fizički aktivne svakog dana tokom sat vremena u nedelji koje je prethodila istraživanje. I evo ovde možemo da vidimo da u stvari plavim se ovoj dečaci, crvenih devojčica, ovaj procenat učenika koji svakog dana bio fizički aktivno 60 minuta i u svim uzrasnim dobima, 5. i 7. razred osnovne škole i 1. razred, dečaci su bili aktivniji od devojčica, ali imamo pad kod devojčica, mnogo su bile aktivnije u 5. razredu osnovne škole nego u 1. razredu srednje škole. Rekli smo zašto je to bitno. U strategiji za javno zdravlje Republike Srbije iz 2008. godine iznete su konstatacije. Veliki broj stanovnika Srbije oboleva, prerano umire ili biva onesposobljeno usled bolesti ili povreda koje su značajnim delom preventavne. A vodeće bolesti i povrede
dele zajednički faktori rizika i u te faktore rizika je svrstana i fizička neaktivnost. Nažalost, u novoj strategiji za javno zdravlje Republike Srbije od 2018. do 2026. godine fizičke aktivnosti nema u opštem kontekstu i mislim da mi trebali da radimo na tome da se to ispravi. Jedino što je navedeno u toj strategiji jeste da bi trebalo da se do 2026. godine poveća broj fizički aktivnog stanovništva za 10%. Fizička neaktivnost kao jedan od faktora rizika za nastanak hroničnih nezaraznih bolesti, zašto je to važno? Zato što su hronične nezarazne bolesti imaju dugotrajan tok, često su doživotne, iscrpljuju zdravstvene sisteme, mogu da dovedu do invaliditeta i prerane smrtnosti i smanjuju kvalitet života. A koje su najčešće? To su kardiovaskularne bolesti, hronična opstruktivna bolest pluća, karcinom debelog creva i dojke, zatim dijabetes mellitus tip 2, bolesti lokomotornog sistema, poremećaj mentalnog zdravlja. I šta sad da vidimo? Znači, koji su to faktori koji doprinose fizičkoj neaktivnosti? To je u stvari savremen način života. Urbanizacija, mehanizacija, sedentaran tip života, izloženost stresu i pozdravlje štetnim životnim navikama, aerozagađenje i ono što je nama ovde sad najvažnije, nedostatak vremena, prostora i rekreativno-sportskih objekata. Sve to, znači, dovodi do fizičke neaktivnosti, a fizička neaktivnost zajedno sa demografskim trendovima, sa rastućim brojem starijih osoba, dovodi do hroničnih nezaraznih bolesti. I zašto je važna fizička aktivnost? Zato što ona povoljno deluje na organizam u celini, dovodi do hemodinamskih promena, morfoloških promena, metaboličkih promena, neurohormonalnih promena i psiholoških promena. Odnosno, smanjuje rizik nastanka i smrtnosti od koronarne bolesti, smanjuje rizik od moždanog udara, smanjuje rizik od nastanka reinfarkta, smanjuje ukupni kolesterol i triglicerida, povećava HDL kolesterol, smanjuje rizik od hipertenzije, smanjuje rizik od nastanka šećerne bolesti tip 2, smanjuje rizik nastanka karcinoma debelog creva i dojke, pomaže smanjenju i održavanju telesne mase, poboljša psihičko blagostanje, kvalitet života i smanjuje osjećaj stresa, smanjuje osjećaj depresije i anksioznosti i pomaže izgradnji i održavanju mišića, kostiju i zglobova. Ona mora biti dozirana. Naime, pre svakog početka bavljenja fizičkom aktivnošću trebalo bi da se posavetujemo sa našim lekarom. Bitna je učestalost. Svetska zdravstvena organizacija preporučuje za odraslo stanovništvo najmanje 5 puta nedeljno, čak i svakodnevno, umerene fizičke aktivnosti. To je, znači, intenzitet, on mora biti individualno određen, primeren polu, godinama starosti, zdravstvenom stanju, fizičkoj sposobnosti, zanimanju osobe. Treba da traje barem 30 minuta, ali su preporuke da traje 60 minuta i oblik fizičke aktivnosti po tipu aerobnih aktivnosti, vežbe, jačanje i stezanje mišića, fleksibilnosti i vežbe ravnoteže. Ovo je jako bitan oblik kod starijeg stanovništva, kod starije populacije. Oni bi najviše trebali da rade vežbe fleksibilnosti koje bi im pomogle u obavljanju svakodnevnih aktivnosti. One povećavaju fleksibilnost, smanjuju bol u zglobovima i mišićima i ono što je bitno kod starijih osoba, to su vežbe ravnoteže i stezanje. Vežbe ravnoteže zašto? Zato što vežbe ravnoteže smanjuju procenat, da kažem, padova za 35 do 45% i samim tim, znači, posledičnih fraktura. Koji je to predlog mera i aktivnosti za unapređenje zdravlja i gde je uloga zdravstvene zaštite? Imamo primarnu, sekundarnu i tercijarnu. Primarno, to su aktivnosti koje zdravstvena služba može da sprovede u saradnji sa drugim sektorima ili samostalno. Kada se kaže drugim sektorima, misli se na zakonske regulative ili podzakonske akte, zakon o javnom zdravlju, strategiju javnog zdravlja i tako dalje. Zatim, edukacija stanovništva o posledicama fizičke neaktivnosti na zdravlje, edukacija edukatora, prosvetnih radnika, roditelja,
rad u savjetovalištima za mlade i edukativnim centrima i obeležavanje kampanje iz kalendara od javnog zdravlja. To radimo zajedno sa našim partnerima iz ostalih sektora. Zatim sekundarna prevencija, to su sistemski kontrolni pregledi kod dece i tercijarna prevencija koja mora imati jedan disciplinarni pristup. Mi, već sam rekla da kroz našu mrežu instituta i Zavoda za javno zdravlje, naš centar svake godine obeležava iz kalendara javnog zdravlja Međunarodni dan fizičke aktivnosti, kretanjem do zdravlja 10. maja i to se sprovodi tako što se organizuju razne tribine, okrugli stolovi, predavanja, zatim bazari zdravlja, pešačke ture, krosovi, gostovanje na medijima, bilo da je to u pitanju televizija, radio, elektronski mediji. I evo koji su savjeti za zdrav život, da za vežbanje nije neophodno odvojiti mnogo vremena u toku dana, neka fizička aktivnost postane sastavni deo vaših dnevnih obaveza. Ukoliko do sada niste bili aktivni, morate početi postepeno, jer čak opterećenje može da prenaškodi nego da koristi vašem zdravlju. Da se postepeno o fizičkoj aktivnosti, znači postepeno da se produžuje vreme aktivnosti i opterećenje, da fizička aktivnost bude raznovrsna kako bi se aktivirale različite grupe mišića, da umesto vožnje kolima pešačite, da se umesto lifta koristite stepenice, da svakoga dana šetate najmanje pola sata, da, ovo što je jako sada bitno, ograničite vreme provedeno uz računar i televizijski program, da što više vremena provodite u prirodi, fizički aktivno i da vežbate sa prijateljima. Ja ću još jednom da ponovim da Svetska zdravstvena organizacija preporučuje da najbolju korist za naše zdravlje daje umerena fizička, svakodnevna umerena fizička aktivnost u trajanju od najmanje pola sata, kod dece, kod adolescenata to bi trebalo da traje i 60 minuta. Fizička aktivnost je, da kažemo, neki zdrav način života sa kojim trebamo započeti i koji trebamo da održavamo. Hvala na pažnju.